Ja sam Deni Miller iz prve srednje škole Beli Manastir. Dobrodošli u podcast Glas iza polica. Njega snimamo tijekom mjeseca hrvatske knjige. To je jedna nacionalna manifestacija koja nas potiče da zavolimo čitanje i samu knjigu. Evo, nalazimo se u gradskoj knjižnici Beli Manastir, došli smo poznati knjižničarku i saznati neke nove informacije i zanimljivosti. Pored mene je Patrik Balatinac, kolega, evo on će reći nekoliko riječi. Moj kolega Deni nas je lijepo uveo u ovaj podcast, sa nama je danas Danica Bukna, za nju smo pripremili nekoliko zanimljivih tema, pa evo, dobro nam došli u naš podcast. Hvala dečki, hvala vam na pozivu, hvala školi. Izuzetno me veseli sudjelovati u vašem projektu. Da, ja sam knjižničarka u gradskoj knjižnici Beli Manastir. Evo, ovaj posao već radim 6 godina. Iznimno zanimljiv, iznimno poučan, ma sve najdivnije riječi imamo o ovome poslu i jako se veselim ovome što ste mi pripremili. Evo, također, ako ste spremni možemo početi. Apsolutno. Tema ovog našeg podcasta je Glas iza police, pa evo, pošto je to tema, mi smo odlučili prvo vas pitati što Danica viče iza polica. Joj, ako bi to mogla ovako sažet, onda je to red i samo red. Knjižničari jako vole red, ali šalu na stranu, to mislim prvenstveno zbog toga što knjige nam nestaju, gube se knjige i stoga je jako bitno knjige vratiti na pravo mjesto. I onda znamo reći i korisnicima, ukoliko ne znate di ste knjigu pronašli, donesite nama, mi ćemo ju vratiti, jer onog trenutka kad je knjiga krivo umetnuta, kada se ona zagubi, vi nju više nikad ne možete pronaći. A mišljenja smo da su knjige onako u pravom smislu riječi sloboda koju ne treba ograničavati, tako da evo, ako bi mogla sažeti u šali, ono što bi mogli čuti od mene, to je onak red, molim vas red. Je li kod vas ima reda ili se baš ne pridržava toga? Bome u zadnje vrijeme nema reda, iako se mi trudimo. Evo, sad se nalazimo upravo na dječjem odjelu. Po meni ovo je najljepše, najmaštovitije, najšarenije mjesto. Mi se trudimo organizirati red, ali isto tako s druge strane volimo i da se korisnici osjećaju jako ugodno u ovom prostoru, tako da ovdje nekako i dopuštamo da nema reda, da to bude šarenilo i sve. Međutim, što se tiče odjela za odrasle, tamo ipak treba postojati neki red, jer kažem, ako je knjiga krivo umetnuta, zametnuta, možete zaboraviti. Mi toliko knjiga imamo, tako da, kažem, ako ju zagubimo, niko ju više nikad neće pronaći. Jasno, da. Kada bi vaš život bio knjiga, koji bi bio njezin naslov i kojeg bi bila žanra? Jo, dečki, bi odmah sa teškim pitanjima. Odmah. Pa, koji bi žanr bio? Evo, na prvu ja bi se odlučila za Virginiju Woolf i Običnu čitateljicu. Teško je reći koji bi to žanr bio. No. Ja bi to rekla, to bi bio običan žanr, obični život, ali onaj život koji vas možda najviše uči. Kada to prođete, kada nekako proživite nešto, mislim da je to knjiga kojoj bi se uvijek vratila i mislim da to na neki način bi nekako mogao biti moj život. Mislim, ima daleko puno knjiga, može to ovisiti i o trenutnom raspoloženju, kako se osjećate, ili ako vam neka knjiga sad dobro sjedne, ako drugi put ne, ali kažem, mislim da bi Obična čitateljica bila moj prvotni izbor. Dobro, dalje. Mi smo malo istraživali na internetu i na stranici Mjeseca hrvatske knjige našli smo citat koji kaže: ne nosi plašt, barem ne svaki dan, ali ima super moći. Koja je vaša super moć u ovoj knjižnici? Da, jako smo se iznenadili, evo prije nek što vam odgovorim na to pitanje, jako smo se iznenadili, ali ugodno, kada smo vidjeli da je da je moto Mjeseca hrvatske knjige odabrali knjižničari. Koja bi bila super moć? Pa to je jako teško reći, ali onako kako bi se iz jedne knjige za mlade reklo, svi za jednog, jedan za sve. I još bi nadodala svi sve svaki sat. Kod nas vam nema stroge podjele rada. Nema vi radite ovo. Znači mi smo tu u kolektivu gdje svi stojimo jedni iza drugih. Trudimo se maksimalno organizirati neke edukativne radionice, kreativne radionice, ugostiti neke ljude, ali kažem, možda bi to bila naša nekako zajednička ta super moć da trudimo se napraviti ovo mjesto nekako boljim za život, na trenutak da vi možete, kada uzmete neku knjigu, da možete pobjeći u neki svijet mašte, ako ste tužni, ako ste razočarani, možda na tren
onako živjeti negdje dalje, u nekom ljepšem svijetu, u nekim ljepšim mislima. Ali, isto tako, mislim da je naša super moć i ovo je sad isto šala, da ne sad ide krivo, kad neko dođe, a to nam se znalo događati, imate li onu crvenu knjigu? Imamo, ali ako može detaljnije. I vjerujte, nekako onako kroz razgovor, pa ovako onako, mi znamo i pronađemo tu knjigu. Prepoznamo. Samo kažem, evo sad mi je to crvena knjiga pala kao jedan primjer, ali mislim da može i to biti onako. Pronalaženje naslova koje je neko zamislio, ali ne za do kraja, ne za autora, ne za naslov i to sve. Tako da bi to izvojilo onako jednu super turbo, super moć. Znači kao čitanje uma, jel? Tako je, da, baš to. Nekad su mali mentalisti. Da. Evo, iduće pitanje, kako se knjižničarka snalazi u vrijeme sveopće digitalizacije? Je li vam internet saveznik, protivnik ili samo još jedna polica, ona virtualna? Pa svakako je saveznik. Kako živimo u novom digitalnom dobu, ja znam recimo, ako se vratim malo u prošlost, daleku prošlost, kad sam ja bila u srednjoj školi, to je svakako nekako pomak, nešto što trebamo prigrliti, trebamo biti tog novog dijela digitalnog doba, ali isto tako, kao knjižničar, moram reći, sve informacije treba provjeriti. No. I ja stojim iza toga da mislim da ukoliko trebate neke izvore informacija, provjerite to u knjizi, provjerite to u više izvora. I ne smatram da ono sve što je objavljeno na internetu da je to loše, lažno i to sve, ali knjiga je ipak pravi izvor informacija. I knjigama se uvijek možemo vratiti i to sve, a ovo što se tiče samoga kako se mi snalazimo i kako idemo u korak sa digitalizacijom, pa mišljenja sam da svi ti novi digitalni alati, uključujući i umjetnu inteligenciju, suvremene, kažem, digitalne pomoćnike, nama svakako pomažu u tome. Mi nismo ti koji ćemo reći ne, nikako, ne želimo to, nego da pače prigrliti to na način da to bude dio našeg posla i to prilagoditi čak i vama mladima. I mi se trebamo prilagoditi vama mladima, biti u korak s vama, vidjeti što je to što vas zanima, ali kažem, ipak za provjerene izvore informacija uvijek knjiga, više knjiga, tako da kažem, ne odbijamo i ne smatramo da je to nešto loše, dapače korištenje, ali u tim nekim normalnim okvirima koji će dobro doći jednog dana. Kako recimo zamišljate u budućnosti, recimo za 5 godina, kako će izgledati čitanje onako? Hoće li se dalje čitati više knjige ili će više biti zastupljeni ovak preko interneta? Baš smo nedavno čitali članak o tome, bilo je možete li zamisliti vaše radno mjesto za 5, 10, 15, 20 godina? I onda u prvi mah smo razmišljali, želimo li to? Želimo li vidjeti što budućnost nama nosi, pa kao da ostanemo razočarani, ili želimo vidjeti što budućnost nama nosi, ali hoćemo li mi moći biti u korak s time. Tako da, ne znam, jako mi je teško odgovoriti. Ja vjerujem da će uvijek biti knjiga. Knjiga je nešto, to je najdragocjenije. Ja vjerujem da i u našem gradu da je to nešto najdragocjenije što mi imamo. Tako da ja mislim da neće to nestati. Vjerojatno ćemo se mi morati prilagoditi, odnosno posao ćemo morati prilagoditi tome. Biće to vjerojatno neki drugi izvori komuniciranja sa korisnicima, neki novi vid stvaranja kreativnih sadržaja ili edukativnih radionica. Ali vjerujem da će onaj pravi osnovni dio našeg posla uvijek biti tu. I vjerujem da ćemo to onako čuvati, baštiniti za sve generacije koje dolaze. To bi bilo lijepo. Nadam se. Evo, iskreno, to je onako, voljela bi da je to moja neka, odnosno da ta moja neka projekcija bude ostvariva. Da. Koja je vaša najdraža knjiga? Najdraža knjiga? Čak sam izvojila i onda sam tako razmišljala da vam kažem koja je moja najdraža knjiga, ali i to ovisi o raspoloženju, i to ovisi kako se nekad osjećate. Naprimjer, nekad može biti da uzmete knjigu, pročitate i mislite to je nešto najbolje u životu što sam pročitala. No. I onda se vratite nakon 5, 10, 15 godina i onak skužite, to nije. Sad možda sam i ja u nekoj drugoj fazi života i slično, pa možda ta knjiga nije to. Ali bi svakako, mislim, izvojila bi, iako za knjižničara nije bitan samo sadržaj, da znate, mi knjige koristimo kao to neko sredstvo informacija, ali s obzirom da ste pitali mene osobno, mislim da uvijek, ali uvijek ću se vraćati
Norveškoj šumi. Nažalost, trenutno prijevod na hrvatskom je vani, što znači da se i dalje čita, što mi je drago. Da. Ali kažem, uvijek bi se vraćala Norveškoj šumi i vama bi preporučila tu knjigu. Zato što ova knjiga, zato je ono kad se kaže ima dušu, ima dobar sadržaj, ima glazbu i dok autor priča o glazbi vi imate dojam da vi možete čuti tu neku pjesmu koju on pokušava staviti kao pozadinu. Tako da mislim da ova knjiga, nadam se, da će nekako biti knjiga koju ću i onako za 50, 15, 20 godina reći uzmite i pročitajte Norvešku šumu. To, ali ono dijete u meni je pripremilo i 2 slikovnice, zato što, vjerovali ili ne, posao me naučio da slikovnice, u njima možete naći nekad najveće poruke, nekako onako možete pronaći sebe i možete si onako dati kao neki vjetar u leđa. Da. Tako da izdvojila sam 2 slikovnice, jedna je Duga poslije kiša i zanimljivo je, ovoj slikovnici me najviše privuklo to, nema puno teksta, ali su ilustracije predivne. Tako da nekad ilustracije mogu u vama izazvati onako neki divan osjećaj i kažem, jako malo teksta, ali slikovnica koja ima dušu. A ovo je jedna novija slikovnica i koju otkriću kad sam čitala, malo sam plakala. I svima koji su imali rođendane, ja sam svima to poklonila, jer nekako mislim da priča je o bezvremenskoj ljubavi, o obitelji, o onome što nosimo sa sobom, tako da, kažem, morala sam izdvojiti slikovnice. A još jedna knjiga za odrasle je svakako Stoner. To ću vam isto preporučiti kad budete malo stariji da pročitate. Predivna knjiga, teška knjiga, ali knjiga koja puno govori o životu i da teško nam je, svima nam je teško. No. Mislim, uvijek, ne možemo svi uvijek biti sretni, veseli i slično, No. ali nekad nam ovakva knjiga treba da nas malo prodrma. Tako pitali ste me za jednu knjigu, ja sam vam Nema veze, ja sam sve a moram se s ispričala. vama složiti da su čak i meni slikovnice onako, ipak je drugačija percepcija, možemo onako dublje mislim, ipak mi zamišljamo tu, ne čitamo ništa, nego naša percepcija, tako da Baš to. tu se slažem s vama. Upravo evo, to, da. Eto, Pročitat koju, a? pa mogu Pa, ali vidite sad kako nam je tu divno, vjerujte, nećete pogriješiti. Nekad uvijek, krivo sam se. Postoji taj stav, slikovnice su za djecu i to je to, ali recimo kad kolegica radi kupovinu pa obradu, obavezno malo prelistamo i to sve. Kažem, nekad najveće pouke i najveće nešto životno možemo izvući upravo iz slikovnica. Tako, to se slažem, evo. Kada biste mogli na jedan dan pozvati neki književni lik da vam pravi društvo u knjižnici, tko bi to bio i zašto? Definitivno lik iz romana Agathe Christie, Hercule Poirot, jer nam, ovo što sam rekla na početku, nestaju nam knjige. Odnosno, neću reći kradu nam knjige, ali nevjerojatno je u zadnje vrijeme šta nam se događa, tako da bi možda voljela njega onako pozvati da dođe, popijemo kavu i da kažemo onako, molim vas, procijenite situaciju. Možda ne možete nam otkriti krivce, možda i mi nešto krivo radimo, ali mislim da bi to bilo onako jako ugodna kava, čaj ili ne znam nešto, tako da mislim da bi to bilo jako zanimljivo. Kao neka istraga, ja govorim. Da, a i volim kriminalističke serije i tako, detektive. On je baš onak tipičan za kriminalistiku. Tako je, da. Meni barem sad, kako drugi, ali da. Da, tako da, evo, on bi bio taj kojeg bi zvala na druženje. Ja bi se isto služio. Ako slučajno nekim čudom dođe, bit ćete pozvani. To nam je drago. Znači, mislite da vam on mogu pomoći riješiti vaš problem u knjižnici sa on knjigama? nekako uvijek riješi. Ne znam jeste čitali. Izađe na kraj. Nekako, ali iako ne riješi, možda onako da nama neki signal da trebamo nešto ispraviti u našem poslu, ne kažem ja, možda smo i mi nečem pogriješili, ali mislim da bi to bilo jako dobro. Da. Zanimljivo ako ništa drugo. Jeste li sanjali o poslu knjižničarke ili vas je životni put doveo među ove police? Mene je definitivno životni put doveo do ovih polica, ali sam toliko sretna zbog toga. Nekako onako kad mislite, joj što ću sad, kontempletirati malo sa životom, joj di ću, šta ću, kako ću, nakon završetka fakulteta i to sve. I onda vam se nekako otvore vrata.
i vi zakoračite u svijet, tako sam ja zakoračila u svijet knjižničarstva, bila tu da samo kao da kratko i onda je bilo onako to je to i evo ga, to je sad moj životni put. Ispalo je kako treba. Ispalo je i bolje, ja sam presretna i onako svakim danom sve više i više. Da. Evo, imate li neku priču ili situaciju koja vam je pokazala koliko knjige mogu promijeniti nečiji dan ili život? Pa, i to je dosta teško pitanje. Polako. Mislim, imamo mi svakakih pozitivnih povratnih informacija, ali mislim da bi izdvojila čitanje u domu za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru. Znači, mi provodimo program gdje jednom mjesečno odlazimo čitati naglas našim korisnicima u domu za starije i nemoćne. To nije dugo, to je znači 15-20 minuta, ali je, mislim da je to ono što je najvažnije i da imate dojam da se nekome uljepšali to prije podne, ali samim time kad vi dobijete i te neke povratne informacije, i vama je uljepšan dan. Da. I onda kad vidite kako baš se dogodila situacija da slučajno nismo do kraja pročitali jednu knjigu, nego smo uzeli neku drugu knjigu i kao idemo čitat. I onda se jedna gospođa javila i rekla onako, pa ali ja sad ne znam što je bilo sa jelom. Ostalo nam jedno 5-10 stranica i ja sam onako pročitala, ja kažem, bako, hoćete da vam kažem, ona onako, molim te. Tako da je ono, to je bilo, kažem, to su ti neki mali trenuci, onako kad stvarno imam dojam da ne da mijenjate, ali da uljepšate, kažem, barem tih 15-20 minuta i to zajedničko druženje, evo to bi svakako izdvojila kao nešto. A odmah ste s tim i vi sretni što ste uljepšani. Apsolutno. Da, i vi se vratite nakon pročitanog i vi ste onako puni sreće, puni radosti i onako razmišljate što je sad iduće, što ćemo raditi, kako ćemo. Da. Tako da, evo baš idući četvrtak idemo i naveliko se pripremamo što ćemo raditi. Evo, je li vam draže ili lakše raditi na dječjem odjelu ili na odjelu za odrasle? Zašto? Evo, to smo sad već. Da, to sam Pa ne mogu izdvojiti, jer podjednako volim raditi na odjelu za odrasle i tu na dječjem odjelu. Svaki odjel ima svoje prednosti. Htjela sam reći mane, nema mana, samo ima prednosti. Ali ako dolazite na posao sa tim nekim pozitivnim stavom, ako volite svoj posao, ako volite to što radite, mislim da nije bitno gdje ste, što ste. Nije vam mrsko ništa. Nije mrsko, kažem, i ako tako pristupate životu i poslu, kažem, voljela bi odgovoriti, ali kažem, ne mogu izdvojiti, volim sve, tako da gdje god me stave, i ovo što sam vam rekla na početku, svi sve svaki sat i to je to. Evo, već smo došli do kraja i za kraj imamo par brzih pitanja. Može. Papirnata ili e-knjiga? Uvijek papirnata. Knjiga na plaži ili uz čaj i dekicu? Obožavam jesen, tako da je definitivno čaj i dekica. Miris nove ili stare knjige? Isto malo nezgodno, ali i stare i nove knjige imaju svoje prednosti. Super miris, jel? Da, baš to. Tako da i to ne mogu odgovoriti. Da. Domaći ili strani autori? Podjednako. Imamo imam neke domaće autore kojima se uvijek rado vraćam, ali isto tako treba dati priliku i novim književnicima. Ne možete vi nešto onako kategorički tvrditi samo to, tako da evo i to je 50-50. Evo, književni klasik ili suvremeni roman? Klasici, ali volim pročitati dobar suvremen roman. Evo, ja bih se većinski složio u svim ovim. Ja mislim da smo tu negdje sad. Koliko ne baš možda sve 100%, ali evo. A i to isto tako može biti ovisno o raspoloženju. Na kraju uvijek se raspoloženju, da. Uvijek se vraćamo. Kako vam dođe, jel da? Baš tako, pa da. Evo, ja bih vam se prije svega htio još zahvaliti što ste pristali sudjelovati u ovom podcastu. Evo, želio bih polako privoditi kraju. Ako ima još Patrik nešto za reći za kraj. A nadam se da će ovaj podcast i vas potaknuti da odete u vašu knjižnicu, upoznate se sa vašom knjižničarkom i možda podignete koju knjigu. Hvala. Vidimo se do daljnjeg. Pozdrav. Zdravo.